Znaš ono kad te svi vide kao osobu koja može sve. Možeš raditi, možeš brinuti, možeš slušati, možeš organizirati, možeš biti tu za svakoga. I izvana izgleda kao da sve držiš pod kontrolom, a iznutra nekad samo pomisliš, ljudi moji, i ja se moram negdje napuniti. Jer nitko ne može stalno davati ako se nikad ne zaustavi. I zato sve više volim ljude koji se ne srame uzeti trenutak za sebe. Bez grižnje savjesti, bez objašnjavanja, bez onog, ma samo da još ovo riješim. Nekad je dovoljno da jutro ne krene u panici, da sjedneš 5 minuta, da udahneš normalno, da ne odgovoriš odmah svima, da se sjetiš da nisi stroj, jer nije poanta da uvijek budeš jak. Poanta je da ne zaboraviš da jaka osoba treba mir, dah i malo prostora. I zato ne čekaj da te život uspori na silu. Nekad je najpametnije što možeš napraviti da sam sebi kažeš, stani malo i ti si važan.